Kani nga sili sa lingsing ra ni siya kay ang punuan gyud ani ako manggiputol. Akong gipruningan kay naguwang naman. Basta ang imong sili nga maguwang na kinahanglan na nimo putlon. Paabtan na nimo mga isa ka bulan duha mao na dayon ni iyang resulta. Kurting tambuka nya daga na kay siyag sanga. Kay dili naman siya mubunga basta maabtan na siya og guwang na gid kaayo. Imuhara na siyang putlon. Ayaw lang ibta basta tan-aw nimo nga buhi pa siya kay kung mamatay na gid na siya ang iyang punuan, aya pa dayon na siya ibta. Kay mao na ang among gibuhat dinhi para dili pud ta magsigi og tanom kay narabay usahay magtanom ta mamatay ra gid siya. Kay kanang mataymingan nga ting-init ba. Lantawa gani ninyo ning gikan sa gipruningan o di ba purting induta. Purti pag yung tambuka. Pero depende po na sa area nga imong tamnan kay kining ako adiri perti maning tambuka gyuta. Wala gyud na nako gibutangan og fertilizer ba. Kasagaran akong gamit diri kay organic man. Pero kana wa gyud na nako gibutangan. Ato asa dining gunahan oy kay perti naman ning sagbuta. Ang tanom tambok kayo, ang sagbot pud perti pud tambuka naglumba sila. Ato ning hawanan para ang tanom ra gyud may motambok ba. Kanang sagbot ato na ipadaplin para limpyo ang atong garden ba. Buntag sayo pabaya ni siya pero sayo kay kung nag-ubra may na lang exercise ba.